Бул Кара Суу районундагы Сапремо сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканасы. Ишкана жеке ишкер тарабынан ушул жылдын март айында ачылган. Бирок карантиндик кырдаалга байланыштуу убактылуу жабылган. Учурда санитардык эрежелерди сактоо менен өз ишин кайра жандантты. Заводко керектүү техникалык жабдуулар Россия жана Кытай өлкөлөрүнөн алынып келген. Covid kasalı boyunca biz 20 Mart'ta işledik. Deyin karantin olup biz bir ay işimiz toplap kaldı. Çekeralar javılıp, yollar javılıp. Hazır günde May ayından dağım işleşti başladı. O çekeralar javı boyunca şu toplap durat hazır. Özbekistan'dan doğuruz var. Hazır günde biz Kırgızistan boyunca Bişkek, Batken, Alay, Jalabat oblusu var oblusuga özümüzün spes maşinalarımız var. Жеткизип беребиz. Учурда ишканада 30га жакын жумушчу бар. Алардын иштеген саатына карап 7 миңден 20 миңге чейин айлык акы төлөп берүү каралган. Назгүл Кулуева аппараттын жардамында оролгон балмуздакты кутууга тизип жатат. Айтымында заводдо жумушчулар үчүн түзүлгөн шарт аны толугу менен канааттандырат. Биздин жумушубуз өзүбүзгө чагат, зарплатабыз өзүбүздү канааттандырат. Жакын жерде кирип чыгып иштегенге жакын. Saat 9'dan saat 6'a çeyin işteyiz. Formalar zimni, letni olup verilgen. Avet vakti saat 12'den 1'e çeyin kalkulajına avet verilir. Zarplatalar ay sayın ayın başında, ayın ayağında verilir. Avans zarplata olur. Birinci de sotrudniklerge жақсы şartlar tüzülgön. Isı su, жылы su, бар жоқ бар, duşlarımız var, saniyüzüler polni жақсы şartlar tüzülgön. Ekim alı sıkkımağız var, жақсы tamamlar. Бабур Маннановдун айтымында заводдогу аппараттардын күнүнө 20 тонна сүттү кайра иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Кырдаалга байланыштуу күнүнө 5 тоннага жакын продукция даярдалып жатат. Сүттөн жасалган балмуздактын 25 түрү чыгарылат. Балмуздактар көлөмүнө жараша баштапкы баасы 7 сомдон башталат. Үй бөлөлүгө абарып удобно жегенге, үй бөлөлүгө же балдарына же дегенге кармап жеген. Киналиктер немеси эсебиге арзан бул. Семья бюджетиге, семьянын бюджетиге. Чем манакай алганга булар жакшы, удобно жегенге жакшы. Мындан бизде азыр 4 ассортиментибиз бар. Жарым килоликтер бар мана. Если же семья кичине болсо, жарым килоли специальный немелер бар. Балмуздактын эң алгачкы этабы дал ушул кутуларда даярдалат. Ар бир кутуга 2 тонна сүт батат. Кырдаал турукташса, сүттөн балмуздактан дагы башка продукцияларды иштеп чыгуу планга коюлган. Аны үчүн керектүү жабдууларды Россиядан алып келүү жагы каралып жатат. Бочкада 2 тонна смесimiz бар да. Бул смести мана компьютерде өзү биширип, температурага чыгарып туруп, немеге берет, раздачага берет, раздачада шөтөн кетет да. Бүткөндөн кийин биясы полный бочкалары өзү автомат жууп. Каучский сода, жылуу суу менен, муздак суу менен полный линияны жууп чыгар. И бията 10 ассортимент, бир күндө 10 ассортимент чыгара алабыз да. Ишкананын бир бөлүгүндө жүгөрүдөн жасалган азыктарды чыгарууга шарт түзүлгөн. Бул дагы шаар аймагындагы азык-түлүк дүкөндөрүнө жөнөтүлөт. Мындан сырткары жасалган продукциянын курамын текшерүүчү заманбап лабораторияда иштеп жатат. Заводдун ичиндеги муздаткычтар жана жалпы жабдуулар менен бирге ишкананы түптөөгө жалпысынан 1 миллион 500 миң доллар акча сарпталган. Негизги максат ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө салым кошуу жана жумуш орундарын көбөйтүү менен бирге экспорттоону күчөтүү. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Bizde mana hazır 25 asortimentimiz var. Spesialne biz mana arzan bolot da mana kilalıklar. Үй bölölüge abarıp udobno jegenge, үй bölölüne je, baldarına je degenge karmap jegen. Kilalıklar nemesi esebiga arzan bu. Semya semyanın budjetiga. Чем mana alganga bular жақсы, удобно жегенге жақсы. Bundan bizde hazır 4 asortimentimiz var. Жарым килоликтер бар мана. Если же семья кичине болсо, жарым килоли специальный немелер бар. Bundan тышкары мана bunu банановый немеси бар, фруктовый. Оям жақсы, тоже yarım kilolик, 1 kilolик немелер бар. Клубничный мана клубничный фруктовый балмуздак
тоже 1 kilolik, yarım kilolik. Bundan tışqarı, bizde mana 80 gramlık spesialni baldar uchun 80 gramdan açıp çekenge 80 gramlıklar var. Mana saprayman onun nimesi 55 gramdan. O 7 so'm narxi, 7 so'm. Bizde hazır 7 so'mdan 20 so'mgacha senalari hazır kunda. Bu тоже şokolad с орехом. İçinde orexlar var, жаңғақ, жер жаңғақты qo'shib turib, qo'shilgan. Undan tashqari mana bizde mana biskvitni degan nimamiz bor, morojonalarimiz bor. Bu üstü biskvit, anaqa nima, pechene, o'rtasida morojna. Jarmi shokoladni, jarmi молочный shokoladlar. Aka, sütü qayerdan to'xtatasizlar? Qaysi aymaqlardan sütü? Sütni основной bu yerda mana qo'nish aymaqlarini olamiz. Gulbar aymog'i, mana o'zimizda Kenesh aymog'idan dehqonlar o'zi nimalar sütni olib beradi. O'zi Qarasu rayonidan. Qarasu rayonidan olamiz. Bundan tashqari bizda mana kukuruzli palaçka chiqaryapmiz. İçinde prizlerin, o'yinchog'i bilan bir mana qizlarga, baldarga içine upakovkamiz var. Mana 7 so'mdan onu shokoladnisi var, prostoy mana nimalar kukuruzli nimalarimiz var. Şu hazır günde daha дальнейший biznes planımızda расширениямız var. Bundan balmuzlardan tashqari tvorog, smetana, ayran, sirop, yogurt chiqargan biznes planımızda var. Xudo xolasa bir 2 ay 3 oyning ichida chiqaramiz. Biroq mana chegaralar Covid bo'yicha kichkina chegaralar javob turadi. O'sha оборудованияларimiz kelsalar boshlaymiz. Hozir birla Qozog'istonga chiqaryapsizlar. Hozir bir Almata, Qozog'iston Respublikasi Almataga chiqaryapmiz. O'zbekiston javob, O'zbekistonda ham do'g'rimiz bor, shartnomamiz bor. No biroq chegara sut mahsulotlarining mumkinchilik karantin qilib qo'ydi, chiqaryapti. Hozir kunda Qirg'iziston bo'yicha Jeta областьga beryapmiz. Endi kelib tanishib qo'yman. Sentyabr ayından beri bu yerde işleyimiz. Bizim жұмышыбыз өзі-өзге жағат. Зарплатабыз өзі-өзі қанаттандырады. Жақын жерде келіп шығып іштегенге жақын. Saat 9'dan saat 6'ga çeyin işleyimiz. Formalar zimni, letni болып verilген. Обед уақытымыз saat 12'den 1'ge çeyin как положено обед verilir. Зарплаталарымыз ай сайын айдың başında, айдың аяғында беріледі. Аванс зарплата болып. Bizde de сотрудниктерге жақсы шарттар түзілген. Isı su, жылы su, бар жоқ бар, душтарымыз бар, санузелдер полный жақсы шарттар түзілген. Ekimал ыстық тамағымыз бар, жақсы тамақтар бар. Bu жерде siz қандай қызмат атқарасыз bu жерде? Bu жерде biz упаковка қыламыз. Упаковка бойынша біз санитарлық ауылдар барып түзілген. Упаковка қылып салып беріп тұрасыз, холодильникке кіргізіп тұрасыз. Mana 10 ta nimamiz var, нержавеечный бочка. Har bochkada 2 tonna smesimiz var da. Bu smesni mana kompyuterda o'zi pishirib, temperaturaga chiqarib turib, nimaga beradi? Razdachaga beradi. Razdachadan shu yerdan ketadi. Бүтгөндөн keyin bu yoqda polni bochkalari o'zi avtomat juvadi. Kauchskiy soda, жылы suv bilan, muzlaq suv bilan polni dinani juvib chiqadi. Bu yerda 10 ta assortiment, bir kunda 10 ta assortiment chiqara olamiz da. Birovda sливочный bo'lsa, birovda fruktovoy, birovda shokoladный, dan plombir assortimentlar ketaveradi.